Namuhla guys ngivukele ngikhuthele blind sakhumbula mos ngahamba ngayenzisa lezi nsimbi lezi ngathi ngifuna yenze lezi nkukhu zakamagogela inyoko li-fresh lana. Today was the day sinomshana sivuke sikhuthele blind sathi athi sihlanganise fast ehoko lapha before kubuya lezulu. Washo umshana avumbuka ne-tape lapha sekayameta athi yabona malume from lana siyakhatha from lana siyavala. Size sameta njalo umshana lapha mina ngathi yazini athi ngibe busy ngale sefo lapha ngisichachachacha yes singisokolise kanjani guys. Mangabe ukhona ubukele le vlog mine usebenzela le company nenza lezi sefo baphinde bazikhava ikhona ngicela nenze nenye plan please. Kulamalanga guys ngathi niyakhohlwa ukuthi manisebenzisa le link ne-promo code ku-bio yami nitholele 50 rand yamahala phela manginande ngingena lapha ku-easy bank checka ngiyabona ukuthi ayikhona musla ama-50 rand engatawaye size ngisesebhizi lapha ngabona ngivakashela inja yami lapha uJoyce FC Kutu aka Jojo amayile awuthambe ngifunda naye esigela back in the days athi ngicocela istory ukuthi beyinokuyenzana esigela futhi beyizele izoqela amavutshutshu lana esihlahleni mangithi xa uphethe nenye into lapha basho ikambutsha amajita ayakuthanda ukickstarter ngithize mangimbuza ukuthi yenzani wathi hey faka umlilo dide yabona one thing ngamajita mangungezana something obatshela ukuthi lento leni faka umlilo angiyakutshela boyiphuza bonke mfana ngifuna nalona bathi Christian akabhilivele izintweni zezimbiza nani hayi ovela phuze mfana. Yabona izindlela zokwenza imali eSouth Africa guys iziningi mfana nethi ukuthi zifuna ngathi ungaqabanga mina manje nginelinye iplan engifuna ukulenza nethi ukuthi bazongibamba bangidonora because already the business leni engifuna ukuyenza abantu abobuyela le vlog bazobona ukuthi malume kamshana uyashaya nanoma seyiliji mara mina ngihlezi ngino plan B mayise ngino plan B ngizoqasha umuntu engifrante ngaye. Hey mshana ubonile ukuthi ngisebenza nzima lapha sengijulukile wavela wayalanda ikhokhe efrijini fast ukuthi ngipolice engine konje bengisacocela ngale business lami bengithi ngizolivula umshana wafika nekhokhu wangiphazamisa lapha. So guys ngicela ukuntshela ngalo le business bese ningitsheleni ukuthi lizoyenza imali na if lizoyenza imali ngizocasha umuntu oyi-1 evanabukela ama vlog lana ngifrante ngaye mara naye kumele ngayithi vule indaba angisho niyazi guys ukuthi lana ngithi kune ali baba kakhulu ngathi ezinye izimbizi eziserious ngicabanga ukuthatha le alu ngiyichoppa choppe lapha ngiyithathe ngifaka phakathi kwesigubhu 20 liter ngiyibilise eceda lapho ngi-80 vinegar ngi-80 tswayi nje ngivele ngibabise kwamhlolo nanoma ngingasala ngi-eda lento loyoklinisisa konje yini lento lena embi kakhulu not Miss Alba konje bathini istametha ya hayi nokusho kona ukuthi lezulu selahambile na ineweda seyavula lapha sesikhona ukubonela hayi no ngalizwa ukuthi no lelanga manje liyaphosa yo yes sinale khokha isivali space samanzi ngathi yazini athi ngihambe ngothenga amanzi fast lapha yini ngibona sengiphuma ngegate lasekithi lokuchip ngiyadlala hey basop umshana lapha sekangimisa ufuna uhamba nami ngithi ayikhona mina ngihambe na wena sala uvala igate la hayi ngasho ngipapahla ibhayisikili yami lapha kudala ngimcela ukuthi ngicela sinikezeni igama nahluleka manje igama la ibhayisikili yami elisha yihindra Hindra shuthi yihindra yona silikhatha half angisho ngayithenga ngale time ngithi ngothenga imahindra imali yami yashota fast bese sengifikile lapha emanzini mangithi hla ngithola abavalile lucky enough ngathola itime aliphithizela lapha ngaphandle ngathi yazi nathi ngishaya ngomqondo ukuthi lingenzele ifail hayi nomqondo wami usebenzile uvela ngigcwalisela lesigubhu fast lapha ngasho ngiphuma ngespeed ngize ngakhohlwa nokubhadala mona ngikhumbula after 5 hours ukuthi mos angibhadalanga lapha ngithi zingazikhuthuza ngabona kuphuma 6 rand esikhwameni yes sesiyenze kahle le 6 rand yahlala lapha esikhwameni bebazosho ukuthi malume kamshana utsotsi yonke phela kukhona abantu lana emhlabeni abayenza ubutsotsi obunjalo umuntu enze ngathi ukhohliwe ukubhadala kanti itololo next vele bekuyiplan yakhe ukuthi angabhadala bobheka mos itaxini mabaqala abacomplain lapha ukuthi hey short 3 rand kushoda wadwada ukhona umuntu ongabhadalanga lo lapha phambili but mara wena lapha phambili ubhadalile na athi ngikhohliwe akakhohlwanga vele iplan labo that's the reason emiyenza ukuthi agibele phambili from the start because umuntu uyazi ukuthi makagibele lapha phambili itaxini akusilula ukuthi angaba suspect angaphika veha dayi le mali eshota akivelele emuva niyothini nogcine senilwa lodwa size ngisasebhizi ngoku-extend ihhoko lapha sinomshana ngeza khala bagwegwe and ngiyazi ngosiza inkukhu masiziqala ukurasa sokusho kona ukuthi khona enamaqanda mangithi xa nawo amaqanda lapha yes siyabona la ukuthi asesefresh aceda ukuphuma endaweni plus sinomshana since kusila sidlanga ngimbona vele nesikhaftini lapha athi mayume siyodla amaqanda mina lazima ku-English breakfast kudala ngayigcina yonke yes singathi yazi nathi sidopela amaqanda ayi 2-3 nyana lapho umshana wathi wathi kudope mina ngithi umshana uzodopa amaqanda ayi 2-3 nyana nanga umuntu athatha wonke la maqanda guys bathe nyakhuza lapha ngithi wo sewa right athi hayi mayume izobekela amanye amaqanda le nkukhu ungawari wena ngithi yazini at least masishiyeliwani iqanda lapha na izobona ukuthi maybe la maqanda adle emagundwana kusiyithi and ngiyazi ngoba umshana uthethe la maqanda lapha wonke angeke nimthethise kuma comments mara kube bekuyimi yes sesibini yongirasela fast bese sengicedile lapho kuyakhale okolami niyalibona guys ukuthi ipline kanjani ayishana ngomunyango onzima kabi umnyango wesliding ngikhathele ukuthi izinkukhu ziyabekela lapha zibe namantswela ayi10 mara kugcine sekusele 2 so manje ngifuna uwavalela lana phakathi don't forget ukuthi using the link and promo code on my bio gives you free 50 rand yes guys kunento engifuna ukunitshela yona ngiyazi ukuthi angeke niyithande but I think it's about time.